Kalau nggak ke jing du nong ke bakrau ya klub Liverpool barca Portugal. Hagi jing klub no jong Diego Jota. Kublai piki parlok pagsan nak por sa por nga kerpat piki batmai sa baban share berlike bersubscribe dengan channel. Ne orang lekai jong ke Portugal lane ke klub Liverpool. Bai lekai ya kamat de Diego Jota. Ubal klub no tangha kerta ke ba arpo pras nem kerta. Na ke daw ba accident. Hakaput jong ke Spain berkeri Portugal. Diego Jota olanya daga kali ke Lamborghini Andre. Habalak poi ha Stermidela katayar kelabatai berkali kala kemding Andre hapo kali kiladon arngut cepra kata u Andre Silva ba arpundur senam kata pat ubai lekai na klub ri Portugal pat Diego Jota kumta gine bera arngut kila klat no asen kalau nggak ke bersosi jadi rang mana riu football namar Diego Jota udang dep yato syangkurim kumba kat wisni karut keberikan lok tong ibala don laingut kikun Diego Jota hagi lekai football barok kolong lain sepak kena peprasin mi maran bat dru teliki arsis bat cis pak lai pendru gol Diego Jota olah tep berlekai ya Jota ha Porto harus nam kerkena sepak kena pendru bat ulah lekai na klub Atletico Madrid bat nak ke Liverpool pandang hau neus nem ke klub Liverpool Diego Jota oleh Arab penyuara ya ke English Premier League bat ya ke Portugal oleh Arab penyuara ya ke UEFA Nation League entah us nem drain tak sengi oleh klub no kalau nggak ke basusi ne badu nong sha hak jingir kai football kuplesi bun ngisai sempat hak we pat ke video